Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a George. May saakmet kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama dito YouTube ket may satoy programam kadagiti padpadaanak iti inaldaw. Naawis akmet a nagsurat tapno innak ibinglay toy pakasaritaan ti biag ko a madama a pagdaldalanak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agsubliak sa langan ni Jeffro, George. Ha, ne. Tapay mo't Margie. Kan lahat mo daytan a desisyon mo. Masikuranak nga ro iti balay. Kan maysa, nagrigat ti awan paggadan na. Kang runaan iti amin, narigat ti awan kukwarta na. Di agpirok kay ti mabalin mo panggadan dito eh. Wano saan, agnegosyo ka laangan. Wan kumaa, ngambasit mat ti matgadan dito eh. Adayo amay mayat iti abroad, dadakdakkel ti sweldo. Ay na, parehas mo't laang bakit. Apay, di mam mo. Ano dakdakkel ti sweldom, kat dakdakkel mo ti paggastusam. No mabalbalin, jak kuman kayat nga ginadayo tamanain. Oray no di mo kayat, no isumat ti kayat ko. Awan mat lang mabalinam, George. Ha? Basta kayat kong agsubli iti abroad. Isu apalubusan na. Bakit? Awanan ti adu pay asao. Inton bigat matlaan, rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Agsubli ka iti abroad kuna Marjay. Wan na, awan matlaang ar-aramidok ditoy. Isu nga agsubli aklangan iti abroad. Anya nga iti kuna ni George. Pinalubusan na kakadeng agsublay. Madlaw adi na kayat. Ngam awan maaramidan na ah. Siyak matlaang ti matungpal nanang. Apay awan masapulam aya ditoy apagtrabahoam no bilang. Awan nga rod nanang. No adda ko madisaan ako nga agsubli iti abroad. Narigat ti awan trabaho na. Jak magatang dagiti kayat ko agatangan. Wan matkit di ah. Nasaysayaat ngagpaysaw no adamot bukod mo a kwarta. Tapno saan ka lang amang namnama iti asawa manakaw. Husto kayo nanang. Malaksid nga da bukod ko a kwarta. Matulungan kayo pay. Mapawitan kayo iti kwartayo. Kanda dumapay a masapsapol yu diti balay. No kasta, nagpamanila gaya ba? Kay manugang tabakat. Wan, intulot ni George. Nagrubot na itay parbangon. Talaga nga impilit lang tama ni Margie, kayat na. Ay, wan ah. Amumatan jay manugang ta. Saan nga agpabak? Noan niya ti kayat na isulatan. Kasano, kit naturay mo't nga raw. Saan mo't akabailan di anak ta atog ngaray? Day tangarod ka. Isu asaan na abagay tinagan na a George. Ha? Di maibagay kan kwa na anagan ket Andres. Ah, si kamot bakit? Lukwam mo'y tanak ta. Puno maglakay. Nga may naturturay ta asawa na. Anderen launay ni Marjay. Ket jay met anak ta. Itultulok na latan akas jay ti trato ti asawa na kenkwana. Ah, naita ti pangkita ba talaga nasing pa, di anak ta bakay. Nay, si kamot gayam George Barok. Dumanon ka ah. Agtugaw ka. Ah, ang yaman imayak ta umay ko kumadamagan no imawag ka ta kayo ta asawa. Wan, imawag mo't itay Barok. Kalkalpas milaeng ang nagsarita. Ha? Apay ka day. Ah, ikwa. Diyak kamin makontak ti roaming number na. Agraman ti messenger na. Kung naklakit ti noon niya tinapasamakin ko na. Ay, aguray ka. Barbaron samad nga agpayso di number nga inusar na. Kasta ka di? Wan, amang ano nagsukat iti number, iso ako nam adi mo makontak. Urayom latan, ta amang ano awagan na kamutlaang day jay. Sabay la kong ang ruta kasta. Masiguradok day tabarok. Wano saan, si kalaangan ti mangawag kinkwana.
Mabiit laang taalaak ti cellphone ko, takitaam ti numero ngay naramat na. Ka, anya ngay ti plano mita anak ko. Jak may amo nana. Naging gayta. Pampanunutak pa'y laing nga niya tinagkurangak. Tapi akin hikayat mo ni Margie ti makisina kanya. Awan mo't makita ka nagkuranga man ako. Dayjay laeng no si kamot nga agpaiso ti ayan tibit daw. Amangan no addamot kalukwan nga inaramid mo adimi ang mukin ni tatang mo. Kasano ako mamad nga garamid iti kalukwan. Kat amuyo mo't abalay trabaho balay laeng tayan ko. Sigurado ka? Wala nang, sigurado talaga nga awan. Promise. Ay ka talaga siguro asaan ang makontento ti asawam ken ka Iso a pinanawan na kan. Ay, nanang. Igaad mo kit ditag trabaho. Ipakitam ken kwa na nga uray sininaan na kan. Kabailam lat na ti agpatuloy iti biyag. George, anak ka. Nanang, tatang, iso ni Joyce, nobya. Agmano tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Ayun gayam, masikugan ni Joyce, iso nga inyawid kon. Ha? Masikog ko lang, George. Wala nang. Pudnuti ko na ni George, nana. Diyak kaya ti agawid ijay balay, akas ti kasasaad ko. Iso asimuro takon akin ni George dito'y balayo. Anya ngay ti plano yu ita, anak ko. Agnan na kami akin ni Joyce, nanang, tatang. Ha? Ay, kita kayo si magamu, anak ko. At ramot yung panunod yaw. Amo yung tinasayaat kung saan. Iso na kayo nga rurin di makaamaw ng desisyon para di magbagiyaw. Sa dino ti papanam, George? Mabanak jenda pare Jackson. Birthday na ngamin ita. Agpapinikpikan ka no iji boarding house na. Anyan tumanen nga oras ti panagawid mo ngay. Na, jak pala nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man ti bagbaga. Di ka unay manen agpakarabi Among mat adandani ako nagpasngay. Well, unay ka lagi tinay. Mapitak lang ijay. Agawid akmit lang agos. Sige, tamapan ako. Ay, agure ka. Lalipatak ka anti gitara. Kunak man no kunam nga agawid ka adagos. Apay ngay nga itugot mo manen ta gitaram. Ay, kat agjaming kami mo't basit Birthday nga rod mo't di papanak bakit? Siguradwam lang nga agawid ka adagos, George. Well, daanag mo na ya. Sige, tamapan ako. Nagatang mo ka di amin, hindi ko na magatangam. Wen. Mala, itulog kang harutan ni apartment. Tas sa aktumad lang ang rumwar. Na, papanamanin aya. Agpapa-extra ni pare Jackson. At kanong amin biglang lakad na. Siyak ti mag-extrakin ko anay ti pagsisitan na pare Jaylee. Anya? Among adandani akon agpasngay. Ngam day takit din set kas kadagig mo ti ipang pangrunam. Saan mo't nga iti kasta? Masaya ang anak lang amin. Siyempre, isupay mo't atitangdan ko nga inayon ta iti usarin ta. Nang runa, kit kasta nga rut adandani ka nagpasngay. Sigurado adakkel agatat ti kasapulan into naganak ka. No kasta nga rod, sumurutak. Anya? Sumurutak ijay bar. Angam Joyce. Basta, sumurutak. Di naklakdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapata. Nagawid ka ba't bakit? Kunak man no urayong pa'y ngagpas nga di manugang tasakan to agawid. Nagsubli ak tulangan inton agpas ngayon ni Joyce Lakay. Ha? Marengrengak iti kanayon apa nagapada. Kanya? Hindi. Kahit mo asawan, kanayon nga agapada George kan Joyce. Wud Lakay. Kanya nga mo ti pagapapaan da. Ay na kung kumpurmi Diyak laing pagarup akas jay gayam ti ugali ni Joyce. Hindi.
Anda tikat mo asawan bakit? Sobra ti kinasilusan ah. Anya? Day tatipod no lakay. Di nakpay kat ibabainan ah. Pagamuan ta apaan na latan ti anak ta. Nga awan mo't gap-gapuna. Na, apay mo't ngay akasta. Jakam mo ah. Masurunak pay kit din amang buybuya kadakwada. Kahit anya ngay mo't tikun ko na dyan akta. Awan ah. Kas iti sigod. Kas latok mem. Saan amatagtagaray. Sumumbat mo't nukwa. Ngam inton rinugyanan ni Joyce tinagsaw. Tumal na mo't ti anak ta. Ay, oo na yan. Maumaak amang kita iti kasjay a sitwasyon da. Iso ang nagawid akaw. Urayak latan ti awag ni George. Sakto manen mapan ijay dagos da. Apay nagparsak ka ngay. Asino manen takadjajat mo, ha? Ay, unay kan. Ninanang ti kasadat ko. Damdamagan na no kumustakan. No kaano ka no ti palagpas ngay mo. Tapno amuna ka no kaano ka umay ditoy. Pidutam tinutbuk na imbarsak ko. Sikat ti nagiparsak. Di sikat ti mampidot. Pidutam kunak na eh. Unay. Iyag mo dito ay. Apay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Apay aya. Kayat ka nga rod asipatan. Ada reklamon? Na. Ay, awan mon. Aguuyong kansa na talaga. Aguuyong asasawamat. Amangan mat no sikat ti aguuyong, George. Ay, yak amugan ka. Di na ka malangin. Ha? Di nakparawan! Agsubli ka dito, George! Ay! Agsubli ka dito! Ay, una yan. No kaano nga dan anak da. Isumot tanti kalayo na panagapa Ay, wun nga rod ah. Saan tumat ngamin amaaw-awatan ti ugali day jay a Joyce? Mapatantumat kit di dagos da. Tapay mag-insaw. Ay, kat mapanta ka salita ida. Magbaganta ida. Ay nalalakay kan babakat dan insaw. Saanan amasapul amabagbagaan pa'y dagichay. Nataangan dan. Amudan ter aramidan da. Awan kastay palagi pantalat ta ida. Uray na taingan dan. Magbagaan talat ta ida bakit. Nudenggan data. Di na sayaat. Yung no saan. Di saan. Apay nga itaka lang asumangpan, ha, George? Di mo ayan na-receive ti chat ko. Di mo imbaga nga overtime kami ita. Ang overtime tarupam. Alay ko, ti ulok. Nabukulan saan. Dahil na tirumbang iti ulbod akas kan ka. Alay ko. Nag-overtime tarupam. Kat no nakita ti post ni Mira. Kadwam ida anapan nangan iti restaurant. Iti kalman na jay. Itang lalaki ngay boss. Oho, ulbod kahit di ah. Talaga natangkan di astog mo. Uray awagam ita. Wano saan ichat mo. Tapno maamuam na niya tipod no. Ay talagang na-chat ko ida. Apay ti ko nang jak maaramid da ita. Anya? Iso adi ka agkam-kam mali. Tano maamuak nga ulbod ka. Talaga agdakas ka kanyak. Day tati tandaanam, George. Pasensya kayo na talaga nanang. Gamdya akong maanusan tanak yun. Ha? Nalaboysan ti kasi nga raramidan na. Sopra ti ginasilusan na. Ikan na amin aka ipapanandag iti makitkita na. Kurt, anya nga ti planom ita, George Barok. Nasaysayat siguro nagsina kamin. Ha? No ti kinasilusan na. Maanusak pa siguro. Gamti jak maanusan. Kati panagkapkabil na kanyak. Isupay kit din ababa iti kumabil. No mabalbalain, jak kumakayat ti makibiyang iti dayta aba nagbarok. Nana, Kabisadok maki din ati ugali ti anak ko. Iso ano anya ti desisyon niyaw, di iso nga ro ti aramiden niyaw. hagyaw manak, nana. No kunam adimon maanusan. Ay Kurt, pagsasaritaan tayo iti nasaya at dagiti rumbeng ama pasamak, iti kasta na ornos ti panagsinayaw baraw. Maawatan mat siguro ti kayat ko asawan, George. Sigurado ka din ni George iti day tapang ngedeng na bakit? Wun siguro ah. Kinasaritan ng sabutan ti ina ni Joyce. Hey, una yan.
Kaasilaing ti ubing nukasta. Hun nga rod Jay apo ko tati kakaasi iti kasjay nga aramiden da. Abay, talaga kano aya, asaanan amaala itinasaya at atungtungan bakit? Saan ka nung arudan? Nauma ka nun at alaga ti anak ta. Di na ka nun maanusan ti ugali di Joyce. Kat no inyawid na amin ang akagawaan na dito'y balay. Kasanon ti ubing? Day ta tinasken a pagsasaritaan tayaw. Isu asumurot tantumot inton matungtung da iti barangay. Ta inyo man sa kanumot ni Joyce iti kapitan nga uliteg na. Ay wala, nasayaat mo't nga raw nung napanunot da nga inyo man iti kapitan ti barangay. Iti kasta, napimpintas ti saritaan. Wala kay, isu ama pantantumot inton madanon ti aldaw apan nakatungtung da. Day, apayan anak ko. Agdardaras ka mag. Sa dino ti papanam. Mapanag iti ospital na lang. Intaray da kano iti ospital na ko. Anya, nay, taapay ka now. Diyak amo na lang. Awagan kay tulatan, hintun mamok tinapasamak. Sige, tumabaan akon. Sige ay, agan-anad ka iti panagmaneho manakaw. Awagan nakto apaman ang makadanon ka iti ospital. Husto na anak ko. Di ka nagsangsangit, Juan. Ito hindi pagatang mo agatas kindaya pa. Idisom di talamisaan. Anya nga iti ko na ti doktor. Anya ka ti sakit ni baby. Adda ka nunumunya na. Anya? Atoy, suplatong matani, nabambanuga kun. Itay ko pa'y lang nga isalsala, tadi namot kaya ti maitiso. Ay kat ano sama, talaga akas ta ti ubing. Tagdakit nga rupiman sa gubanit na. Wan, amok day ta. Ngam nabanuga nga rudan. Iso asuplatong mamat. Yang mo. Si kamot ti agbantay ita tamaturo ka. Anya, ang amumot nga da trabaho kinton bigat. Dak mabalintag puyat. Agpada talaang mat nga da trabaho na. Sumrekak mat inton bigat. Anya, unak mano nag-leave ka. Saan pa'y? Padyak mat amo ama confine gayam ni baby. Mala, siya karodin tagbantay. Agpakadaklangan iti trabaho. Rumbang laang pasikaka nga rot ti amana. Isong asika nga rot ti agbantay. Ay na, nakakaasimot ti apo ko talakay. Ay, nakunamon bakit? Rumbar umunagmat ni di ospital. Hun nga rod Basol day jay ajoys ti kasjay ang mapaspasamak iti ubeng. Ay na, di ka kadyag pababasol bakit? Apay kit dinasaan, kit isumot ti pundaw. Saan tamot nga amo ti husto ang makagaputi nagsinaan da? Tila ang matsayad ti anak ta tinangaganta. Di tapay mo't nangag ti side ni Joyce. Ay nasaanan anasken adenggem pay ti side ni Joyce. Taagdadat amot nga iso tinakabasaw. Bakit? Si kalangaruden amismo tinangibaga anasingpet jay anak ta. Ita, kasta manag ti bagam. Kasla jay anak ta pay ti takas. Kasaritak tuban nga rod ni George intron sumangpot. Katuan ngam di mun gamden nga ibaga nga agsinlobyanda. Tawanan namnama mapasamak dayta insaw. No adda dagiti siloso a lalaki, adamot silosa a babae. No adda kumabil a lalaki, adamot kumabil a babae. Isu ano maminsan makunak a patas laeng. Napagsaritaan mingarot a sustintuaklangan ti ubing. Agyan kenkwana iti Lunes agingga iti Huwebes. Sakto mat alaan iti Biyernes nga agingga iti Domingo. Mayat met ti kasta a set up me. Isu na laeng takadag ito'y nauding al-aldaw agkarasubli kami metten iti ospital. Kanayon ngamin met a makonfine ti anak mi. Di mi ammo no anya ti sakit na. Kanayon anangato ti gurigor na. Saan met a masapulan dagiti doktor no anya ti husto a sakit na. Naimbag nga oras mo.
kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang ditoy YouTube. Maibilang kami met kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isaruno mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumwarak biait bakay. Sa dino ti papanamlakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapan kuman kano kita ang tinadadal awasing masinda. Paring kabailak pa at rimaaneng. Ay katun Ayan tayo susi ti motor ka. Kita ijay likod diri daw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray iti kalman. Dagitay nga idols ka. Sa dino taenda. Awan mo din iti pangiduldulinak. Kita dita Amangan no at dalaang dita nakawara. Awan nga raw. Itay ko pa'y abirbilukay. Awagam ni Chanray tadamagam kuana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Sikan ti mga awag bakay. Tanay, agrubwata ka. Sige, mapit lang nga ron taawagak ti anak dalakay. Nasaysaya samot no ilako tayong timotoryo tatang. Ha, di. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayo. Sukatan tayo ti barbaro tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta. Saan kayo na mapututan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagijay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan tatang. Napiksa dagijay. Tayo ti modelo ita. Napiksa iti sangatan. Kabagilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalaang tatang. Kaya't yun yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin may. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay kitwan Mayat sa akin di ngagpay suday ta nga i-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat tayo jay. Iso nga ilako tayong ti motoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay kit siga agarod anak ko. Sige. Tanumano ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko. Kit itapay laeng. Agyaman ako. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta nga ilakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike aginatang mo? Launay bagay. Kastaunay tiragsak na. At ayo ka no amay mayat ngam tidaan na motor na. Ayun kat no dagijay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumatimbaga ken ko ana. Impatas mga rutita aging kay barangay hall. Kat mayat ti taray na? Mayat matiritir nga rutiting nga dagiti malapsan mi. Ay kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaaruba. Lakit niya. Naimbag pa'y ni Pari Mario at damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin dagiti karuba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita ta, isumutin ti pag-istoryaan da. Intol ano kay tumanin ngayong agawin dito'y balay. Rosan anak ko. Jakla ang amo, tatang. Ang mga nointon umay aduminggon tumanan Apay ka di. Ikatangan na kami man kininanang nyo. Ituray basit lang speaker. An-anwan nyo mati speaker, tatang? Pagdengagan mi man may titi drama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne. Jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno lalag ang itugtugot may jay bangkag. Sige. Ipalagip yun tungarod. Tay katangan da kayo, tatang. Agyaman na kanak to. Awan anyaman na, tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko. Agananad kayo.
Maluabulan ni tayo, tatyan mo, Mary Jane, balasang ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpas ngay. Un tatang, manayunan man ng ti apo ko yun. Ay, wala. Lalaki din inawam, saan ka day? Un tatang, Hanyan tungay, ti panagan nyo kinkwana. jak man amo kini Chandray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Un tatang, Ay, kay una. May mayat manay. Taplusan ang mapukaw tinagan at yan rin, dito'y lugar tayaw. un tatang, saan tulaangan ati anak yu ti agnagan iti Chandray? At danto pa yun apo ko yo. Ay, wala. Ay na, magagaran ako na makakita itipas ngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaking apo ko may. Un tatang, sana balit ang mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Siguradong agpas ngayak tumatan. Bagay, Apay ka di lakay. at dapay lord ti silpon ba? At dan sapay mo, apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ka. Apay naibusan. Naibusmot nga rudain. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengeg ak iti drama. E di kwan, agtayi-tayik mo tay. Kunak nawan lahang signal. Ngam nag-text mo ti network, ana ibus ka nun tilod ko. Mabait laang nga ro tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti chikas na. Taludan na ka lakay. Wan man bakay, tanay. Isulaang tiliw-liwak no kasi mapanak iti bangkag. Di agdengeg iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo lakay. Wain, nagpasid na. Sika ngay, nagtumar ka matan iti maintenance mo. Agtumarak pa'y laeng. Mala, agtumar ka nga ruday, tamaturog tan. Umuna ka na maturog lakay. Agdengegak pa'y iti drama. Sige, umuna nga rudan ang maturog. Pumarbangon ak tumanan ang mapanijibang kaginton bigat. Mapan kuman abunwan na kitimulak agaway. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo't dagiti mulam nga abaken kamute? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin ah. Inabunwak mo't lang dagiti ay dinapalabas sa bulan. Iso sigurado aladakkel ti magasda. Mangkalikan tuman nga raw, tapang kitaan numabalinan amaapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wen bagay, mangkali aktaw inton bigat. Sa dino tayo ni Tatang Nanang. Nagpabagyo iti agsapa, di pa'y matsimang pert, amangan kunak no di magaspay ijay ayanda ading mo. Kastaya, anya tigin nagaran na bagyo. Napan nagpa-check up anak ko. Ne, apay. Agan ano ayan ni Tatang? Anya tinapan na impa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamwan no anya day jay amarikrik na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ipagayo atasan unay ngagbambannog. Kung saan ngagbagpagkat iti natadagsain. Wen, iso mo't ti kanayon ko nga ipagaken kwa na. No, dadiyo ka ba Nanang? Awagan taklaeng. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na nakaslay iti kinapiksayo. Iso anas kan laeng nga anatan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agpiag kayo pa iti napao. Ay na, inawagam samot amin ng a friend mo iti Facebook, Mario. Ah, saan bait bagay? Adupay ti jak naawagan. Madamdama, agriri kang tumanon ang naibusan ti load mo. Higit ugali na ah. Adu nga rod mo, ti kachismisak. Sa nabali ah, tay talaang mo't bagay. Kaya't kulaang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di ah. Mayat gayam tanda Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsaritam nga ura aday dadayaw. Aywan ah, kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya lakay.
Wan bagay. Talaga adakkelin tinagbaliwan ti panahon. Kag nakaluto ka kaday. Wala, itay pa ay. Ngala, manggao ka nga rudin at ang mangantat. Agudong bagay. Mapanak gumatang iti iluto tayo intun bigay. Iluto nga anya lakay. Kumpurmi pansit siguro. Ano saan isipaghiti. Kas kada tamtambong kinsalan. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita lakay. Apay, asino ti ag birthday? Apay, nalipata mo. Kit no birthday kinton bigat bakit? Ayunan niya. Ay, sos! Agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo't ti kasangay ti asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigod mo't ngamin adi mo silsilibraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Yak balam mo. Kasla kayat kumangarot ag birthday bakit? Awan mo't kit dididakas na lakay. May mayat mo't laang no silibraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sagpaminsan laang. Wala. Mabit lang nga rin tagpulisak. Urayan na kung tagkuyog tama pa nagpaling kay lakay. Sige, agawam ka raw bakit? Hello, ating ko. Agawid ko yung tunbiga, tagbirti ka ni tatang. Nay, itaman pa nga ag-celebrar? Kat no sigud mo't adi na kayat a-celebraran ti birthday na. Barbaro nga ron. Iso nga agawid kayo, to celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti ubing. Iso ang makaawid kami. Sige. Mangalakan tuman nga ro iti cake. Mangalaka iti uray dwa. Pasuratam iti Happy 70 birthday. Bayadak ton kin ka dito yating ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mangalakalat na iti daduma pa'y amakmakan no at makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga gudong. Mapan kumot ukudon tay may sakal din ko. Tay sunto ti iluto me. At umot lang ti manok diti balay. Dagi siya tulangan pang rikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adanto pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ating ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abo ng tisap sa pulam aya. Tay sigod abuneng ko Tay ngay nalabasit ti putan na. Mayat nga minday jay talatadem. Ginagamak lang itay. Nandiyan mo tin masapulan o sa dino tin ang idiswa. Saan aya nga iso day ta nakakaluban nga insalikat mo? Ha? Ay, naglukaw. Ay sos, umaro man ng tikabaw mo na ko nak Mario. Pirmi mo lang, hindi parang sapsapol ko. Yung nakasalikan mo igaya mo. Iso, malagaya man diyang masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula dyan sa ba di talikod. Kano kasangsang pumula nga napan nagdalos ijay bangkag. Ida agmula ka manag. Aginana ka pa'y muta. Tanay, nagpudot ti panawin. Mamaminsan ton, di pa naginanakin ton malang bakit. Sa nabalik na maunin day dyan nga imulak. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka namang imula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imula talakay. At dapat dua bakit. Ala, agawaam nga ron ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to isa ba. Uray umunakan nga gawid. At dapat aramida maya. Way, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawid. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na. Naimbag tula ang amahapit intun dumadakkel da pasay. Sapay nangina ti gawid ita. Ay katsika ang arawd. Umuna at tungaruden nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay. Umayon ti tudo. Way, mabit lang day daw. Umunakan tayong kamangisaang iti kape. Apag huston to, intun malpas ko day tayo. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburak ti kape nga insaang ko. Ngam awan mo't lang ni Mario. Punala sumaruno at agos. Ngam aging kaita, awan pa'y lang sapay agtutudom.
Ay una yun da dya tao. Imbagak lang aruden nga agawit at agos, tapno saan amatudwan. Hayawanan nasubsabanan. Ay, tangken ulun to mga minday di alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubli ak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Kat no dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman dita ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at dapat dita nakalinaw. Mario! Mario! Mario asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Gusto ito na palagsang yun, anak. Ang mga nun niya, ti mapasamak ka na kayo. Tawanan. Tawanan ti amayo. Tawanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Tawanan. Nanak. Kasanuag paitahan lang ay. Kasanuag paitahan ta pinanawan ng mata. Kanya ngay karon, nanak. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Nga mawalan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusa ni tatang. Nalapit nga ginggalangan dito'y tintet ti Diyos sa biyag na. Palupusan tayo ni tatang. Nanak. Sakbay ti amin makablaawan kayo manpay nga awan ti malabsan. No bilang tamapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawag nga ilingad na kumalatan itinagan nga ador. Maysa akon as senior citizen. No may papan iti ugali talaga nga istrikto ak nang runa kadagiti anak ko. Tallo ti anak mi nga agasawa. Dua a babae ken maysa a lalaki. Tinak istoryaan ita ket may papan iti inaudi nga anak mi. Iso ni Romnick. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Sa dinutayan ni Romnick, bakit? Yakam mo lakay. Adda siguro iti silid na. Saan sapay mo't abimangon. Anya, ne, aldawan. Amuna nga ato ti matrabaho. Ngam aging gaita, di pa bimangon. Napuyatan man nga tan-a. Anya launa nga min ayat ti pagpuypuyatan na. Ay kat anya pa'y kumangay. Kasi cellphone agay ayam iti online games. Ay po, laklakayanan. Ngam day tapay lang tar aramidan na. Impis nga damal pa sa trabaho. Awan taon unain na matag cellphone. No di namat nga rod mo ti mabagbagaan lakay. Isuman lang ti kasta. Lumaklakay at umultultog. Ay, kasanungay nga umasin su tibiyag na no kasta mo taramid na. Masurunak man ako na akon. Adda ka di ubraan nyo itaanawas, tatang. Adua anak ko, apagadi. Pa-extensyon na kumati kusina mi, tatang. Nalipit ngamin. May mayat sa no palawaan basit. Tapno nalaklaka ti agubra. Kasladyak ngamin makaangas gapu iti kinailat na. Kat na'y sumat ngamin ti bagbagak edi. Kunakmat nga ilaw-laway ito kusina yo. Ti amok akit may mayat no nailat laang. Tanalaklaka alinisan. Masikuranak mat. Takasladyak makakutian na sayaat. Ay kat kumatang ka nga roden ay ti materialis. Taos tuntuin ton malpasko ti daltalusak iti bangkag. Sige nga rod, tatang. Aywan, ibagaman kit ti gayam kini Romnick. Tayo ti mangirugi. Total, amo na matar aramidan na.
Tulungak to, hinton malpas ko ter aramidag. Sige nga ro, tatang. Ang sa dino ayat ti ayan ni Romnick. Kasladyak mo't nakikita. Ay, kat adda dita kwarto na Day talag cellphone ti kukuan na. Di na pa amumat ti tumulong. Sige, takasaritak tuman nga ro inton madamdama, tatang. Oy, Romnick. Agriing ka man dita. Romnick. Nanang. Ay una yun ti kasta nga itsura manak ko. Nakausub ka nakaidda dito'y waiting shed. Kaslaawan balay mo iti kasta nga aramidam. Ay, kuha, nanang. Ala, umay kanta agawid tan. Una kayong gagawid. Sumarunok to. Agkuyog tan, tasapsapulan na kanimanang mo ayole. Apay ka no ya. Adda ka no ipaaramid na. Iso nga umay kanta agawid tan ni Jay Balay. Sumarunok to. Maturog ak pa Ituloy mo to ijay balay ti maturaw. Dito ako na maturog. At least dito itawan ti agungat. Ha? Sigurado, umanungat tumanan ni tatang no makita na amat maturog ak ijay balay. So at dito yaklat ang waiting shed na maturog nga lang. Nay, bumangon ka ditan Romnick. Aldawan. Amumod nga doon matrabaho. Unamod nga mitagpulpuyat. Bumangon ka ditan, tayong karugyanan ti papaaramid ni manang mo. Kasalungay nga da marugyan, no kastamot amaladladaw ka amarieng. Kaanon tungayin amalpas deta, no day tamot sadot mo, di pang pangrunam. Ala, bumangon ka ditan. Simangpot ka din ni Romnick, tatang. No kapampanaw na laeng. Nakita ka nagkuyog da kini Renato ang nagpadaya itay. Apay ka de? Sa dino ngay nga tati papananda. Nya ka mo Dengdenggag mat ang mapanda ka no ijay pistaan. Anya? Ay sus, sapay inted ko kan kuana ti kwarta apaggatang ko maitidarat kan semento. Anya? Ni, apay kami nga inted mo king kuana ngay. Kuna namat ngamin nga iso ti mapan gumatang. Iso nga inted kumatan Ay sus, awaden Sapay damag kung agsugsugal ka no di kapsat mo. Tinasayaat, inkalaang surutay. Alaam ti kwarta kay kuha na anak ko. Nakababain mat ano mapan ko kitin sursurutan ijay. Urayat latan nga agawid tatang. Bareng lumapanunot na, adi na mat bagi ti kwarta nga igam na. Ay, sakit ti ulo talaga da di kapsat mo. Laklakayanin, ngumawan latta ti panagbalo na. Kanayon mi mat abagbagaan kininanang yo. Ngumawan mo't dingdinggan na. Umakpay giti namang bagbaga keng kuana. Nasaya at matasimmangpet kan Romnick. Apay ka din anang. Sermonan dak ka di marain akas iti kanayan apa ng sermon ni tatang kanyak. Ha? No sermonan dak, pumanawak langin. Ay, di ka ba nagkasta-kasta si Karomnik? Ayan tay inted ni manang mo ayole, nga igatang mo kumaitidarat kan semintaw. Ay, kuha na nang. Iyag mo, imbilin na kanyak nga alaagan ka. Ay, kuha, awan mo't nga rudan. Naragrag kun sa'y dirabi Ay, di kagar aramid Romnick. Kat no 10,000 ka no tiinted ni manang mo. Ay, kuha, wala nang. 10,000 ngagpaiso. Impaabak mun saman matan iti sugal. Saan mo't ananang? Putno na pa anak iti sugalan. Ngam nagbuyak lang. Saan ka nagtaya? Di ka kadi agul-ulbod anak ko. Iyag mo kit din, tanitatang yu kanon ti mapan gumatang. Awan nga rudan. Kitaan nyo ani. Oray kalkalan nyo ti bulsa ka. Narigreg ko talaga. Promise. Anang. Mapay aya. Di ka man naariwawa tali. Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Maturog ka kit din. Nasakit din na mong ko ganit atang. Narang. Nay, taapay mo't ngayon ako. Sakla ka na yun nun. Bakit kita na? Awal pa na sayaan mo nga naramid ko si matang na. Ano ka sa lumot ngamin? Kat di mo matungtungpalin ti amam.
Saan nakamutkat nga ungtan no tungpalong laang ti baganakan ka? Tungtung palag manarang. Aming nga ibagalang inibilin na. Tungtung palag. Salagagit niya, di nakaykayat ni tatang. Ganang. Ah. Saan nagsabot kami nga na? Anya, ay di ka man agsasaw iti kasta rumnik. Maditikas ta nga ibagbagam. Pudlumat. Saan nakakaykayat ni tatang? Siguro, ampundak lang. Kung saan, amangan no saan kayo isot ni amak. Ay sumardeng kan rumnik. Nabartag ka. Iso maturog kan. Tane, agkakanatan ti sasawa manakaw. Oo, talaga kita natangkad sa ulo na. Di na amok, di mabagbagaan. Ay, wan nga rod Sapay kasla ka kaasino kasday ang maungtan. Di nalatultuladan na kita kakapsat na. Babayad ang agpaiso. Ngam amo na ti dumiskarte. Agmay-may salang arudan alalaki. Ngam kasday pa ito ugali na. Baka pasuron. Mala, bayamon ta kasaritak tumanan inton sumangpet lakay. Wala, kasaritam to. Tanos siyak. Ay na, nauma ako namang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Wan nga wan. Ngam awan mo tungtung pala na. Iyaling-aling naman ti bagbagak. Uray siya, di nakmatla ang dengdengken. Ngam di talata ko mamauma amang bagbagakan ko na. Bareng dungag tumatla ang ti anak ta, lakay. Nanang, himawag ni Auntie Susan. Naparbartek kanumanan ni Romnik ijenatayan. Agulgulo kanu tanaabak iti sugal. Ibagbaga na kanu asinaurda. Anya, ay una yun da a tao. Asino ngay kano ti kadwa na ijay. Jak matan na damag nanang. Naimbag ano di da kurso na daan ijay. Hintun kwan bugbugan dan tuki ding. Day takat nga rod nanang. Sapay ko kurso na daan di kasdya nga itsuraan na. Nang runa pa'y nukas dyan na bartok. Awagan man kit din ni uncle mo abene. Karubadan samot jay natay. Ibagam kan kwa na tamapan na biit kita jay adim. Ay, mangibabain na talaga day ta arumnik. Makapa-stress day ta tao. Malabay amo na nako. Awagam kit din ni uncle mo, taibagam ti imbaga. Apaya kasta karumnik. Awan matpulos dengdeng kamon. Tatang, mangibabain ka. Anya lang nga ko na undag iti makam amukanyak. Gapot kasta nga aramidam. Sikamot ti mga pangpangulo iti gulo dito lugar tayo. Ay apo, normal tinabartag dahi tatang. Neta, agkalintagan ka pa lang amin. Agdadata lang arudan ang basol mo. Sumumpat ka pa lang. Talaga amat anormal ti kasya pasamak tatang. Nang runan mo kakasya pasking. Talaga sana maliklikan nga dagugulo. Woohoo! Talaga kitya torpe ka Awan mo, Rumlik. Imbes ngagnagam ka. Saan may tagas lakar-karwan mo balbalin adultog. Jak amo na niya klase ti panunot at daging ka. Makauma ka na talaga. Anyat orasan lakay. Nalipatak gayam tay rilok ije balay. Agraman ti cellphone ko. Jak na away. Agalas diyan Ne, rabi mo't gayaman. Katuan. Kaya ba mo na Rumlik tagawid tayo? Sa dino ti ayan na aya. At daday ti likod. Rugrug yan naman ang ti makiinom. Kat inayapam kuman na. Imbagak itayon. Agtangtang edmat. Sinyasam tulatan ano mapantayon. Ingkang arot ayaban na taintayon. Ang mga makiinuman itayon. Kat di nang tumanin kahit agawid. Mabit laang nga rod tamapan ko ayaban ti anak ta, lakay. Baba namanan, Romnek. Mabanak makilamay. Ijay. Ije na tayan Naa. Asino tinatay? Ura ibagak di mumut lang amam mo. Katsika nga ay amamom. Saan? Ng amam mo. Anya? Katsamapan kano saan da kamat nga amam mo ijay. Intun kwan mabartek ka man ijayan, kababaen. Apay ay aparitan da. Kan mapanak nga rudmut makipagrik na. Saan da ka kumamat aparitan kat? No amom ti agawid adagos.
Kat awan mo't lang mataramidag dito'y balay. Inak makilamay. Tapno dan tumot umay manglamay kanyak intun siyak timatay. Naa. Katagbay sumait. Ay, Jack amokon ka. Apanak makilamay tapno makainumak iti arak kunam di Ay kat adamin ditan sige tamabala ko. Sigurado nga urayin ako ni Renato iti waiting shade. Bakit? In ka man ringan na rumnek? Kat no awan mo't iti kwarto na, sinirip ko itay. Anya, ne, sa di numanan nga tanapanan na. Tsaka mo di mo't nagawid iti rabi eh. Sa pinagado ti matrabaho. Awaga man, ibagam tagawid din. Ay, una yan. Imbes na tulungan na kiti bangkag, saan mo't at adumot ti bulakbul na. Kasano atulungan na ka? Kat di nantupay laang nalnalpas di patpatrabaho ni Yole. Dahit tangarog kat, mamin ano adagdagan, mamin ano ama ibaga. Uwan mo't awan, ngam inton kwan, agpukaw manin akaslasok. Sumangpatulang inton kaykat na. Ay, wad nga rod Kat no di na pa'y mailabad agitipado na. Naurnong manen timurang na. Agkaiwarapay. Adday jay banyaw, adday jay salas, adday jay balkon. Amin samot asuli, at dabado na nakasapit. Bay amditang agbuot na kita murang na. Di mo ngamin lablabaan Bay am nga iso ti mangilaba kada kita murang na. No makasikur mo nga rod akit kitaan. Iyuper na sana panawan. Nasakit ti matak amang kitkita. Iso akapilitan nga ilaba. Inton maminsan, saan mon alablabaan? Bay am dita nakaupar. Makita man no di na ilaban o awanton ti pagsukatan na. Anya day tang ugalyam si karumnek. Bay manin ayat atang, siyak manin tinakita yo. Na, tas sumumpat ka pala ngamin. Kasano, kasakla ka na ayon ti makitkita yo. Kurt, nasagit tinaga mo kanyak, kasta ka de. Launay tatang, kasano, kat ungat kayong awit kanyak. Kanayon da ngay kumpara kadagiti kabsat yo. Ti kayat yo, agbalinak mo takas katakwada. Apete ko nam, ungtan kaya no nasayatar aramidam. Kanayon mo't nga nasayat nga aramidam para kada kayo. Dagiti lang kamalik ti makitkita yo, tatang. Ulitak saan ka nga ungtan no nasayat aramid mo? Kun maysa, para matlaan ka no apay nga ungtan kan bagbagaan da ka anak ko. Ay, kita amat tikas tang aramid mo. Dito lang agbarbartek ti kukuam. Nasumok mo pa yun ti agsugal. Saan lang nga dayta? Agulbud ka pa yan. Apat ti kunam, nasaya ti kastangar aramidam. Ay na, mamin ano nga ibagak aya. Normal dayta, di may sabaro, tatang. Ay, yakabukin ka. No sakitam ti panang ungat kukin ka. Nasasaya at langan do pumanaw ka ti balay. Tangay di mo matkayat ti mabagbagaan. Ingkalangan nagsapol iti pagyalam, amakalos yan ka! Sakitan unay ti anak ko, ti panangyong unget ko kankwana. Di na kayat ti maisuro. Noan niya ti kayat na isumet ti aramidan na. Sobra ti kinatangken ti ulo na. Isu aga po iti luksaw ko, imbagak apumanawan dito'y balay. Pimanaw mo't nga agpayso, kat aginggay ta, di pay simmangpet. Ngam kitdi, kakunkontak na matlatta ti asawak. Agnanaed kano iti balay ti kasinsin ni baket ko iti kabangibang a barangay. Sigon iti bayaw ko, makikonskonstruksyon kanumet ijay lugar da. Nagaget kanumet, ken kontrolado kano ti panaginom na. This is a bicycle. This is a bicycle. This is a tablet. I use a tablet to read and play games. This is a tablet. I use a tablet to read and play games.
This is a trash can. I use a trash can for garbage. This is a trash can. I use a trash can for garbage. I use a whisk to mix ingredients. I use a whisk to mix ingredients. This is a trash bag. I put rubbish in the trash bag. This is a trash bag. I put rubbish in the trash bag. These are garden gloves. I use garden gloves to protect my hands. These are garden gloves. I use garden gloves to protect my hands. This is an envelope. This is an envelope. This is an envelope. This is an envelope. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a trash bag. I use a trash bag for the rubbish. This is a trash bag. I use a trash bag for the rubbish. This is an ironing board. I use an ironing board to iron shirts. This is an ironing board. I use an ironing board to iron shirts. Wok. This is a wok. I use a wok to cook. Wok. This is a wok. I use a wok to cook. This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. This is a drawer. I keep things in a drawer. This is a drawer. I keep things in a drawer. This is a backpack. I carry books in my backpack. This is a backpack. I carry books in my backpack. This is a trash bag. I put a trash bag in the bin. This is a trash bag. I put a trash bag in the bin. This is a tablet. I use a tablet to play games and read. This is a tablet. I use a tablet to play games and read. This is a speaker. This is a speaker. This is a speaker. This is a speaker. This is a syringe. Doctors use a syringe to give medicine. This is a syringe. Doctors use a syringe to give medicine. This is a fan. This is a fan. This is a fan. This is a fan. This is a seatbelt. I use a seatbelt to stay safe in the car. This is a seatbelt. I use a seatbelt to stay safe in the car. This is a syringe. This is a syringe.
This is a ticket. I use a ticket to board the train. This is a ticket. I use a ticket to board the train. This is a pacifier. I use a pacifier to soothe the baby. This is a pacifier. I use a pacifier to soothe the baby. This is a balloon. I use a balloon for parties. This is a balloon. I use a balloon for parties. This is a bandage. This is a bandage. This is a bandage. This is a bandage. This is a grater. I use a grater to shred cheese. This is a grater. I use a grater to shred cheese. This is a baby bottle. 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 This is a pillow. I rest my head on a pillow when I sleep. This is a pillow. I rest my head on a pillow when I sleep. This is a scarf. I wrap a scarf around my neck when it is cold. This is a scarf. I wrap a scarf around my neck when it is cold. This is a bandage. I use a bandage to cover a small cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a small cut. This is a backpack. I use a backpack to carry my books to school. This is a backpack. I use a backpack to carry my books to school. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to my heart. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to my heart. This is a puzzle. I put the puzzle pieces together. This is a puzzle. I put the puzzle pieces together. This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is a mattress. I sleep on a comfortable mattress. This is a mattress. I sleep on a comfortable mattress. This is a map. I use a map to find my way. This is a map. I use a map to find my way. This is a pacifier. A pacifier helps calm a crying baby. This is a pacifier. A pacifier helps calm a crying baby. This is a tie. Now Brumderes also. This is a tie. This is a tie. Now Brumderes also. This is a tie. I use a wheelbarrow to move dirt. 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 I use a shovel to dig dirt. I use a shovel to dig dirt.
This is a jump rope. 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 These are gloves. I use gloves to keep my hands warm. These are gloves. I use gloves to keep my hands warm. This is a tape measure. I use a tape measure to check the length. This is a tape measure. I use a tape measure to check the length. This is a trowel. This is a trowel. This is a trowel. This is a trowel. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a speaker. This is a speaker. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta. This is a remote control. 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 These are earbuds. These are earbuds. These are earbuds. These are earbuds. I use a scarf to keep my neck warm. I use a scarf to keep my neck warm. This is a remote control. 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 This is a power bank. 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 I use a fan to stay cool. I use a fan to stay cool. This is a tape measure. This is a tape measure. I open the curtain to see the sun. I open the curtain to see the sun. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. I use a saw to cut wood. I use a saw to cut wood. These are earbuds. I use earbuds to listen to music. These are earbuds. I use earbuds to listen to music.
This is a thermometer. I use a thermometer to check temperatures. This is a thermometer. I use a thermometer to check temperatures. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. I use a mop to clean the floor. I use a mop. I use a mop to clean the floor. I use a mop. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a mouse. This is a mouse. This is a mouse. This is a mouse. I use pruning shears to cut branches. I use pruning shears to cut branches. These are pliers. I use pliers to grip small things. These are pliers. I use pliers to grip small things. This is a bicycle. This is a tablet. I use a tablet to read and play games. This is a trash can. I use a trash can for garbage. I use a whisk to mix ingredients. This is a trash bag. I put rubbish in the trash bag. These are garden gloves. I use garden gloves to protect my hands. This is an envelope. This is an envelope. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a trash bag. I use a trash bag for the rubbish. This is an ironing board. I use an ironing board to iron shirts. Wok. This is a wok. I use a wok to cook. This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. This is a drawer. I keep things in a drawer. This is a backpack. I carry books in my backpack. This is a trash bag. I put a trash bag in the bin. This is a tablet. I use a tablet to play games and read. This is a speaker. This is a speaker. This is a syringe. Doctors use a syringe to give medicine. This is a fan. This is a fan. This is a seat belt. I use a seat belt to stay safe in the car. This is a syringe. This is a ticket. I use a ticket to board the train.